tijelo koje se sastoji od 80 članova. Čine ga predstavnici iseljenika, predstavnici organa državne uprave, opština i drugih institucija i udruženja i istaknute ličnosti. U petak 27. jula na 3. godišnjoj sjednici Savjeta prisustvovali su i predstavnici crnogorskih udruženja iz Velike Britanije, Argentine i Australije. Postojanje i rad Savjeta za saradnju sa iseljenicima Crne Gore je od krucijalnog značaja i za samu državu Crne Gore i za sve iseljenike. Jer ovo je jedinstveni način da se izvrši jedan udruživanje velike iseljeničke organizacije koja postoji širom svijeta sa svojom maticom, da se stvori i učvrsti ta veza za prosperiteta, kako same države, tako i svih građana Crne Gore, unutar i van. Savjet je koncipiran vrlo dobro, zato što ga sačinjava 80 članova, od kojih je pola iz države Crne Gore, znači to su sve predsjednici svih opština, predstavnici svih ministarstava, a druga polovina su predstavnici ili predsjednici crnogorskih iseljeničkih društava. Time se stvara mogućnost i otvaraju bezbrojne perspektive da se otvori saradnja u oba smjera i da se na taj način iseljenici uključe više u prosperitet svoje države i istovremeno Crnoj Gori kao državi se daje mogućnost da učvrsti veze sa svojim iseljenicima. I taj proces koji bi trebao biti u oba smjera je ono što čini ovu ideju, ovaj koncept, tako reći, savršen. Mi smo do sada u radu ovoga savjeta formirali i strategiju rada ovoga savjeta koja je važna, jer time se omogućava svim odborima koji postoje da evaluiraju, da izvrše svoj rad i da naprave misiju i viziju svoga rada, tako da svim članovima kako odbora, tako i savjeta postaje jasno šta je to što želimo da ostvarimo i način na koji do toga dođe. Las emociones son muchas, son encontradas. Emocije su mnogo snažne. Porque toda la historia que nos contaban nuestros abuelos, svu istoriju koju su nam pričali naši preci, naši djedovi, todo resultó ser verdad, todo era real. Sve to zapravo bilo jako realno, sve je bilo istina. Ellos fueron hace muchos años, donde yo vivo en el Chaco, oni su se znači doselili prije mnogo godina, donde era monte, donde no había una población población montenegrina en Argentina como la que hay hoy. Gdje nije bilo zapravo doseljenika iz Crne Gore, kao što je to sada slučaj. Se fueron instalando en distintas localidades, en distintas partes del país de Argentina, incluso al norte, en el límite con Bolivia, Chile, Oni su se naseljavali u različitim dijelovima Argentine, čak su došli do sjevera, došli su do granice sa Bolivijom, sa Čileom. Hasta que al final se ubicaron en la provincia del Chaco, donde un grupo de 7 montenegrinos primero fundaron un lugarcito, limpiaron un lugar donde formaron sus familias y fueron trayendo más montenegrinos, los llamaban para formar el único lugar en el mundo que hoy se llama La Montenegrina, es en Chaco, Argentina, cerca de Saizpeña. Dok se nisu doselili Crnogorci, tačnije 7 Crnogoraca je došlo u provinciju Čako, tu su osnovali svoje porodice i na kraju su i privukli druge ljude i doveli ostale, da kažemo, današnje već stanovnike provincije Čako i to je bila jedina provincija koja je na kraju u cijelom svijetu dobila ime La Montenegrina. Mucha emoción, sve da se sprema, sve lijepo, sve mislimo na Crnu Goru. Samo Crna Gora bila na našoj glavi. No es nada extraño, todo es como familiar. Aha, nije nam zapravo ništa više strano, sve nam je nekako, osjećamo se domaćima ovdje. Muy buenas las reuniones, de todas las reuniones siempre hay algo favorable.
Sve sjednice Savjeta za saradnju s iseljenicima su odlično organizovane. Na svakoj sjednici uvijek se čuje nešto novo i nešto vrlo povoljno za položaj naše zajednice u Argentini. Ovom prilikom bih rekla da je trenutno u izgradnji Crnogorska kuća u provinciji Chaco. To je zapravo prvi centar gdje će se okupiti naši zemljaci i naši zapravo pripadnici naše dijaspore u Argentini. I negdje Crnogorska kuća se nalazi na kraju svijeta, ali to je jedino mjesto gdje će moći da se okupe svi koji budu posjetili provinciju Chaco i koji imaju veze sa Crnom Gorom. Provinciju Montenegrina je zapravo, koloniju La Montenegrina je osnovao njen predak Marko Kapitanić i u provinciji Chaco je rođen njegov najstariji sin koji sada već ima 93 godine, tako da eto to je sada samo on živi. Vive todavía, tiene 93 años, ingeniero civil y está en Olavarría. Sam savjet kao institucija sistema je jedan veliki pomak u odnosu Crne Gore prema iseljenicima i bez obzira na sve što prati rad ovog savjeta, očekujem jedno poboljšanje u budućnosti i novom savjetu koji će da bude izabran, da se bavi pravim pitanjima u odnosu Crne Gore i iseljenika. Taj savjet u stvari treba da bude, kako ga ja smatram i kako je zacrtano ovim dokumentima, da bude jedno tijelo koje će na osnovu pozitivnih iskustava nas koji živimo vani i koji znamo kako se tamo radi, davati neka svoja mišljenja i primjedbe na neke probleme s kojima se iseljenici susreću ovdje i na neki način da dajemo naše poglede na nešto što možda unaprijedi život i standard Crne Gore. S tim u vezi su i formirana razna tijela ovdje u savjetu koji se bave određenim pitanjima i svako od tih tijela znači pravi svoja neka pitanja koja idu na određene adrese sistema u Crnoj Gori koji bi trebali znači da daju neka svoja pozitivna mišljenja. Mi ne tražimo i ne očekujemo da svako naše pitanje, jednostavno problem da kažemo treba da se uradi to i to, da se promijeni to i to u zakonu. Ne, mi sugerišemo, a do institucija sistema u Crnoj Gori jeste da na pravi način odgovaraju nama može li se ili ne može se nešto promijeniti. Najveći problem koji ja vidim poslije 20 i nešto godina ovdje je u Crnoj Gori. Nema dovoljne komunikacije. Ovdje sistemske institucije ne koriste dovoljno internet. Ne odgovaraju pravovremeno. Nama ne trebaju neke velike delegacije koje će dolaziti tamo da nam objašnjavaju, ne znam, programske ciljeve, neke projekte. Nama trebaju ljudi koji će na naša pitanja da odmah odgovore.